electoral en sa publish haka katlay tarik ubanay nungkong arhajar apusan. But ka last date iya ka filing of claims and objection. Kalong hadu ka arpo artarik ubanay nungkong arhajar apusan. But nang ta pada but dispose of. Yigitu ki claim, yiga objection kini kitay kan kut aka arpo sa tarik ubanay nungkong arhajar apusan. But iya ka final publication kanlong haka arpo nyaw tarik ubanay nungkong arhajar apusan. Kata kadai ke notification kebentar number 1 kebenengkong. Nanta ha ka ju kusngi pada bat kata kalong ha ka arpo nyau terik biang mo arpo nyau terik jong ubenai benengkong arhajar arusan ubah ha ka ju kusngi ngi publish ya ka final publication jong ka electoral ha ka ju kusngi ngin notify sa ka notification ke baar. Bat kata ka notification ke baar kalong date for calling the constituencies to elect their representative. Date for calling the constituencies to elect their representative kanlong haka arpo nyaw tarik. Arpo nyaw tarik kabut nado arpo pra tarik kinstang man file nomination arpo kundai life way hadu ka laiterik jong ubnay baat arhajar arpusan en penkut ya ka file nomination ha ka por laibaji but ha ka ju kasngi hadin jo ka laibaji en saplong ya ka scrutiny ya ki nomination papers hakaju kasngi laitrik benai baat arhajar arusan en saplong ya ka scrutiny ya ka nomination papers tonang ta ka last date ban withdraw ya ka nomination paper ngibu haka sautrik benai baat arhajar arusan nangta date for finalization and publication of valid nominations and allotment of symbols ngin le hakan riutrik kata kadekan riutrik kaba ngin finalize ya ke publication jong kitu nomination papers wala along valid but haka jo opor ban airu ya ki symbol kat kum ka edi rules kamut hakan riutrik benai baar arhajar arpusan nangta ka date of polling kasngi ban ya tebot kan long haka arpo waiteri Friday benai baat arhajar arpusan but ka date of counting kan long haka ar sauteri ke benai baat kabadi ke Monday arhajar arpusan kata kadeka time schedule kibangi ngilabu na kabenta jong kanek election MDC kaba en salong ha uniu benai baat